Ja svim pacijentima i starim bakcijama kažem, to je priprema za olimpijske igre. Prvi problem je neinformiranost kompletnog medicinskog tima o bitnosti rehabilitacije. Napraviti operaciju je tek početak liječenja, ne nikako kraj liječenja, nego početak liječenja. Mi s operacijom gradnje umjetnog zgloba kuka, koljena, ramena postavljamo preduvjet da taj zglob može biti funkcionalan. Ali to je samo preduvjet. Sve nakon toga ovisi o pacijentu, ovisi o rehabilitaciji i ovisi o njegovom trudu. Dakle, ako nema volje i želje kod samog pacijenta da uloži truda, to ja obično pacijentima kažem, nije to fizikalna terapija, to je trening. Prvih 10 dana je fizikalna terapija s kojom se smanjuje bol, smanjuje se oteklina i tako dalje. Nakon toga ja svim pacijentima i starim bakcijama kažem, to je priprema za olimpijske igre. Jer mi smo sad napali vaše tijelo, napravili smo veliku operaciju, ako vi nakon toga nećete ništa raditi, onda to je sve bilo uzalud. I normalno onda ljudi onda shvate ukoliko su loše kondiciji, što je u biti aerobni treninzi, shvate da nemaju snage, to je skupa, ali kad ta rehabilitacija recimo traje mjesec dana sa mojim timom fizioterapeuta, to je individualni pristup, ali to je intenzivno i u biti polažu su nade u kineziterapiju, dakle čisto da osoba se vrati nazad u fizičku formu, da rezultat liječenja bude kako spada. Kad je to popratni dio dobar, onda su rezultati liječenja i više nego